Pre 50 godina, 27. juna daleke 1959. godine, odlukom Pokrajinskog veća Narodne skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, osnovana je Viša tehničko-mašinska škola u Novom Sadu. Prva generacija od 78 studenata kreće u osvajanje diplome pogonskog inženjera mašinske struke 4. novembra 1959. godine. Pored mašinskog odseka, 1962. godine počinje sa radom metalurški odsek, te novom odlukom Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine Viša tehničko-mašinska škola 1964. godine dobija novi naziv Viša tehnička škola. Posao mašinskog pogonskog inženjera i današnjeg koji se obrazuje na dva programa strukovnih studija, proizvodni inženjering i termoenergetika i održavanje, su praktično ostali isti. Mašinski inženjeri su nezamenljivi u proizvodnji, održavanju, organizaciji i mnogim tehnologijama zastupljenim u okviru privrede. U Višoj tehničkoj školi se 1968. godine osniva odsek zaštite od požara na inicijativu Republičkog i Pokrajinskog vatrogasnog saveza i Pokrajinskog SUP-a. Pri Višoj tehničkoj školi je početkom 1971. godine osnovan Zavod za protivpožarnu zaštitu. U okviru odseka zaštite od požara 1974. godine formiran je i novi smer civilna zaštita, a potom zaštita na radu 1984. i zaštita životne sredine 1992. pa je shodno tome promenjen i naziv odseka u odsek zaštite. A kabineti i laboratoriji odseka nalaze se u prostorijama Vatrogasnog saveza Vojvodine. Zavod za protivpožarnu zaštitu se 1983. godine transformiše u Institut za tehnologiju zaštite. Smer zaštite na Visokoj tehničkoj školi u Novom Sadu je u pravom smislu te reći njen brend, jer od osnivanja prvog odseka na smeru zaštite, to je zaštita od požara, proteklo je preko 40 godina, tako da smo ove godine upisali 43. generaciju studenta koji će završiti kao inženjeri zaštite od požara. Sljedeći naš smer koji je startovao ove godine, to je civilna zaštita koja je prerasla u zaštitu u vanrednim situacijama, također pokušaj društva i države Srbije da unapredi i odgovori na te razne akcidentne situacije koje mogu da odnesu i da ponesu vrlo veliki broj žrtava. Ovaj smer nam je prilično atraktivan i ove godine smo upisali prvu grupu studenta. I zaštita na radu se u kontekstu ovih mera uklapa u organizovanje jednog sigurnog privređivanja i rada gde će radnici uspeti da sačuvaju zdravlje i život bez većih gubitaka koje inače imamo visoke kad je u pitanju opšta bezbednost. Škola 1992. godine formira novi odsek, grafički, sa smerom grafičko inženjerstvo. 2002. godine otvara smer grafički dizajn, a 2004. godine web dizajn i primenjenu fotografiju. Grafički odsek je počeo da se razvija pre 20 godina sa prvim smerom, sadašnjim studijskim programom, to je grafičko inženjerstvo. Nakon čega su se razvili studijski programi kao što su grafički dizajn, primenjena fotografija i web dizajn. Prvi studijski program koji je razvijen, dakle grafičko inženjerstvo, iškolovao je veliki broj kadrova koji rade danas po većini štamparija u Srbiji i van zemlje. To su uglavnom rukovodeći kadrovi jer u to vreme na prostorima Srbije nije bilo sličnih studijskih programa iz oblasti grafike. Ono što bih istakao jeste veliki broj grafičkih proizvoda koji su izrađeni u našoj štampariji za koje su dizajn izradili studenti grafičkog dizajna. Veliki broj izložbi koji čine izložbe iz oblasti fotografije i izložbi iz oblasti grafičkog dizajna su realizovali naši profesori zajedno sa studentima. Te izložbe su realizovane kako u okviru Novog Sada i Srbije, tako i van cele zemlje, znači u Evropi. Novi odsek, elektrotehnički sa smerom elektroenergetika, započinje sa radom 2004. godine, a 2006. godine počinje sa radom informaciona tehnologija. Postoji zaista dosta primjera kada su studenti pre završetka studija na praksi već ušli u neku firmu i pokazali svoje znanje i kvalitet i na taj način otvorili vrata i zaposlili se na kraju u tu firmu. Samim tim mi mislimo da ovaj smer ima budućnost i da je na nama da to sve što smo do sada radili održimo i na neki način poboljšamo u budućnosti. Priznanje za dosadašnji rad Viša tehnička škola dobila je aprila 2007. godine, kada je akreditovana i postala Visoka tehnička škola strukovnih studija sa 14 osnovnih strukovnih programa i 6 studijskih programa drugog stepena specijalističkih strukovnih studija.
Od direktora Visoke tehničke škole Bože Nikolića saznajemo nešto više o viziji budućeg rada u Visokoj tehničkoj školi u Novom Sadu. Dakle, čuli ste da je ova škola osnovana pre 50 godina, 1959. godine, kao višemašinska škola, zatim da je ubrzo prerasla ili postala viša tehnička škola i normalno da se od tada do danas događalo dosta toga. Tako da smo mi nedavno u okviru ove transformacije i imali ponovan razgovor kako dalje ovu školu da nazovemo. Odlučili smo se da taj naziv bude Visoka tehnička škola strukovnih studija. Savremene discipline, lake, ali kreativne, informatičke, poslovne, umetničke i neke druge, ovde su zamenile praktično one teške tehničko-tehnološke discipline. Međutim, moram da priznam i sa zadovoljstvom da kažem da mi pri tome nismo ništa uništili, da je iza nas ostao tehničko-tehnološki trag, ne samo kroz studijske programe koji su i dalje prisutni, nego i kroz generacije diplomiranih studenta, dakle desetine, stotine i hiljade čak tih studenta iz svih oblasti koji sa ponosom mogu da kažu da su završili ovu školu. Nastavljajući tu dobru tradiciju, mi se i danas trudimo da odgovorimo na sve zahteve, na sve izazove u ovom strašnom pomeranju, okruženju usluga iz oblasti obrazovanja, iz ovih savremenih i novih disciplina. Normalno, pri tome očekujemo da se taj naš trud oplodi u novim generacijama naših studenta koji će nas, ja se nadam, uspešno i predstaviti. Osim same nastave, u školi postoje i druge aktivnosti. Škola ima dobru i dugu tradiciju u saradnji sa privredom. U školi smo upravo već treći put recertifikovali sistem kvaliteta 9001. Prisutni smo mnogim sajmovima, prisutni smo, odnosno naši profesori praktično svakodnevno su prisutni na nekim savjetovanjima. I na kraju moram da kažem da smo uspostavili pravu saradnju sa značajnim i brojnim institucijama u inostranstvu. Ovo ukazuje da je praktično već i stvoren jedan novi savremeni lik škole, jedne moderne škole, ili kako bi se to nekako popularnije kazalo, svetsko a naše. Da Visoka tehnička škola ima budućnost potvrđuje sve više upisanih studenata svake godine. Posle studiranja i odbranjenog završnog rada, studenti stiču diplomu strukovnog inženjera odgovarajućeg studijskog programa. Studenti koji su do sada pohađali ovu instituciju, svoj rad su prezentovali putem brojnih izložbi, sajmova, školskih časopisa kao i filmova kojima su predstavljali školu u zemlji i inostranstvu. Svim sadašnjim i budućim studentima Visoka tehnička škola želi puno uspeha u daljem životu i radu.